Suci hati Kimam tak dan niat dijaga oleh tanam tanai na award ceremony hai dekat Kasukong. Award ceremony hai mereka followed by photo session के करे जूरी पैनल करना ही है award का मेरे को है स्टेज शॉट है फोटो छटाने मैं काम करो Board of Thanks Jedi Board Vice President RBCC Senators coming for closing prayer and also Pastor Reverend Dr. Jiman Pauline for the voice of gospel solo and I do it simply. Mungkin kita akan lihat orang yang betul. Konten ini bersusun dengan kalau kita konten ini kan, kita kata apa? Audience members, ini semua minta audience jadi member message yang kamu ada lu kan sama kau. Saya tu ini mereka itu request kau bangkang lom bangkang lu dah macam kon kan macam Mexican macam mereka nak kini bangkang ni mungkin semua saya bangkang dapat umum bangkang kau tidak ada lyrics kau ada tapi saya tidak halat tamai bangkang mereka kalau betul salah ni kau makan tu dengan lalu Mexican Aligo, singer sa suna, competition tak dengan kau, Thailand di mana, Thailand lu itu
ระดมกษัตริย์ไทยเราวิจารณ์การที่นี่แต่ละนิ่งนะมึงเตรียมตัวทีมเด่นนะสาวที่ประเทศอันนี้ลูส่วนน้ำสมัยลงลูของไทยเราบิวเราไปตรงโปรเจกต์เสกสาววิจารณ์เวลาวิเทศนะตอนนี้เรื่องวิเทศมากระตุ้นสาววิเทศก็ต้องเดินเขาเรียกกันว่าตรงไหนก็พอลูกเขากุมยังไม่ทุกยังไม่ไหนบุเทสาเทบุสังเกตดูดิโซ่ดูกันเขาไทมิ่งส่วนสำคัญแต่ก็ไม่ได้เป็นสาย improvise มาก็สั่งก็สมมติมีกายเมฆที่พอที่ตรงไทมิ่งก็ต้องกันแต่โน้ตไม่ได้ไหมแต่เทสต์ก็บ่อยอันนี้บุญนั้นเนี่ยมันสมมติไม่ได้บ่อยอันนี้ต่อพอกันได้ไหมเขาน้องตรง vocal expression หายที่เราได้ว่าเป็นตรง original คือสวงสินะนั่งเรียนอ่อนสุดนั่งดวงดูเท่สวนโน้กันได้ไหมภาษาอังกฤษกันทุกไปก็เลยนะส่วนเราไม่ต้องรู้ให้ตัวบิเขานั่ง express อยู่ที่นั่นสายที่เขาเจ๊ซีนี่รู้สึกในลามเป็นรู้สึกนั่ง feelings อยู่นั่นก็จะมาส่วนนั้นต้องรู้สึกเลยสาวเขากันทุกไปก็เลยนะลัดเก่งสามัยbumbang sini na to powerful sini to dengan saya dan tidak satan mah Allah mihai juri sebagai sama itu pun sahaja kamu lihat kalau sudah nengrana nang hai nang sebentar jadi sama nengrana nang hai nang sebentar jadi nang suara baik-baik izan buat nang simbang tu hai dia tu after sebelum itu jadi kalau mai tu point itu patai penguha saya kontestan ke boleh kau ni bom tu ni mai kontestan ke boleh kau dunia sama ni penting lepas nak lu kita tu macam penting lagi no macam tu itu tu ada cakap contestant boy tanya stage mana bola get skip mana dia main oh asal so contestant boy all the contestant Mungkin nak tahu tu. Hello. Mana tu ikan bawa? Dunia kalau tutupก็ไม่ใส่แต่ลงพันแท้ไม่ค่อยนัดไปเท่าเวลาวินเนอร์แล้วก็คนสิบกว่าเรียกสาวกันครับลาจุดก็มาซีนี่ best of the best selection ผมเทสซีรีส์ทั้งนั้นไอ้ท็อปอะไรนี่ให้ second rehearsal แต่ท็อปอะไรนี่เท่าเวลา second rehearsal ต้องรับผู้สาวแต่บุคคลขันเราต้อง The Boys of Gospel Solomon Season 2 Second rehearsal goes to Second rehearsal goes to เข้าแต่ครูปฏิบัติการได้ Second rehearsal goes to contestant number Thank you.
runners up there, second runners up that round, then the winner to that round here. The winner of the Voice of Gospel Solomon Season 2 goes to contestant number 9. Let's take a look. Understand the quiet sesuai kesenjangan menurut performance dan how menurut bagaimana audiens bermain yang masalah konten menurut saya lama tambah seni menurut mengenai express story ragu benar menurut performance mereka mereka sangat mudah sangat terpilih menurut karena asal menurut pendidikan mudah terus sampai menurut berbeda dengan kecil orang salam konten menurut membuat terpilih salam konten dengan Foto session saya tahu itu jadi sekarang terang ini pastor kritikan buat. Taken Congratulations to all 3 winners once again. Thank you. Nhiều không thể thông tin được cả vì là lớp đi thì tôi xin cảm ơn các bạn. Không có thêm. Now I have to take a small offense. Mr. Ricardo, may you present RBCC Sanidad Pagkakalo? Wala na. Atau lu sa tiko. Next year ang dun. Kaya di ba kita? What thanks ako. Bibig ko patay na tiko pwede. Dito sa guest artist. Mr. Kabu, bantay na kami. List. Jadi lu kita momen itu orangnya, jadi lu tanya orang mereka.
आज लोग सुधार का होना तो ना सांग का हुआ ना चांदला तो सारा होता है कहते डायरेक्ट में का नहीं तो ना मैं पूरा बोलता तो बोलते थे को सीजन 1 तो बिना asal सीजन 2 का ना जाएगा तो मैं पूरा बोलता ना 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 तो बोलते करना ही नहीं तो kalau master dikit kami pun cara member sebanyak kami tu support di sini tu apa itu program kan kita pernah saya juri semua members kami kontra je sebenarnya gamai dan ini ada gue anu gue saya pun season tu contestant nunggu ini untuk nunggu saya pun contestant kayak 21 members of the way, Kakato, Assam, and Pico, Wangoke, Naga, Asai, presence of the 20 contestant presence of the time. Naga, the way, the night, the way, the way, the resumption is all Kamana, I don't go on the side. Season 20 guy, the guy of there, or the artist like the guest artist like the and the way, Jack Blue. Season 1 was winner ini kemana? Ini pernah gaya na, itu program kau nada itu. Tapi kita ada kalau kita kita jadi betul na strike of benda ni. JP members kita ada. Mana itu tu mana perform semua kan. Saya kau tahu kita hari lain kau mulai kita. Kalau ni kita nào như vậy có số này thì quê sai hay như option đó có lẽ là còn tạm thời là Peter sẽ đầu tư anh em chẳng hạn này cái một program là trang trình giải trong mình có sai thì đại một cái anh em còn sau như thế này giải trong program này đi công tác cho nên giải một chút cái đồng tuần là tăng lên sesuai sebelum sebelum kita kadang kalau di mana sektor tuang contestant bangkok, yes contestant sangat deh, di komputer ini nak tahu main di dalam komputer orang bola sesuatu ni lah, orang minta komputer itu main di chance dah boleh kita jauh, jadi boleh permainan 5 years old deh, di komputer aja. Nói cho người đoàn anh yêu ra con sai cái đó rồi người ra con sao đó cái con mình đồng áo các sự cố gắng sát xuất người đoàn mình sai lao ấy interest time thì lao ấy không biết thì áo mình cái con phụ nó không được đâu cái đó số văn thằng giàu của mình là anh cô đi cùng ta không làm như vậy biết cho bọn như vậy đi tôi nói cái đồng mong người là tôi cái thì là khẩu là art của saya ngăn làm con quá rồi không là ngăn cho nó nên một quan là cái tổng đồng này ngăn cái ngày thế là saya ngomong này members của bên là cái tổng đồng này là nó còn số hàng đồng ban nhau khẩu càng dọc không có này ngomong cái members của bên là đi để chúng ta bên để cho nó có đi cùng thầy không làm khẳng định sauนี้cái tổng program tuần này ngoài cái này đang giữ được vậy à cho bọn người sẽ có cho bọn người vậy là kalau yo nang vậy còn sẽ tiếp dần là hay còn tuần vậy thì em sẽ có đi một số bạn đã tiếp tục lắm là nó vậy mình sẽ được đi không thì là như thế là mấy cái ta next step vào season 3 có cả nhà leader có sản phẩm tên lớn thế này New tuan-tuan hai tahu tu bagai kita new pada kaum closing prayer in response to my Reverend Dr. Chekman Paul and Pastor RBCC address in front for an anonymous Tetap itu dalam meraba berwahai nanti tuan gue nanti jauh besar second kami wahai ruang bezat ruang masa yang baik nanti tuan nanti nang las sesuatu apa sering dekat bati lawan kami kami
Saya buang mai pun kami tuan. Somohan tuan season 2 of buang kesalahan. Candidate kau era untuk sekian malam sekian. Kini butilo itu pun baik era untuk polo sekian. Saya buang merah buang mengisam jalan itu buang kesalahan bawa. Hai kisum Thailand itu stage kau. Perform semua buang mai. Menjauh yang tidak buang dalam itu. Saya tuan buang merah buang Voice of Gospel Solomon Season 2 kahok na loy kay dengan tu na takay participate solo mai organize solo mai jury solo mai akani buang mai ko be la takay ang tanda ba mai kau koy na program ko sugyan na sugyan ko program sa ikay na lo ko ay kung sumpuran kun kita kay na khalo Kung jauh mereka koi kau mai, nangtung sugi lata wisudi, jauh jen mereka koi nak naik wisudi. Kai kan ada kali mereka kan, ada dua fasilitas orang di luar muka, ada ugai ada kali mereka nak kalau Yesus dan Tuhan pun ada. Amen. And with that, we have come to the end of the Voice of Gospel Solo Hunt, Season 2. See you all